Ovo mora da je ekipa iz Bonjoura. Rano ste, ali hajde. Bonjour! Ajmo dodatno naglasiti glow uz Max Factor. Uz ovu Max Factor maskaru moje oči su dodatno naglašene. Pokušavam se sjetiti koji mi je ovo red carpet po redu. 5., 6. Svaki put mislim da će biti manje uzbudljivo, ali nije nikako. Ova boja mi daje onu verziju mene koja nikom ništa ne objašnjava. Sarajevo Film Festival je moj omiljeni hype. Grad je totalno drugačiji, kao da diše drugim plućima. I sve je nekako nježnije i sjajnije, ili samo ja postanem. Ova Amira Pertesi Haljina, pun pogodak. Nadam se da neću pasti na red carpetu, ali ako padnem, padam s dobrim ružem. Vidimo se kasnije, bonjour!